enye z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora. Uyu munsi ukaba wibutsa kongera kubaho k'u Rwanda. Uyu ukaba umunsi w'amateka kuri benshi, by'umwihariko abahigwaga bazira uko Imana yabaremye, bazira ko ari abatutsi bicwaga mu gihugu cyose. Ikigereranyo cyacu cy'uyu munsi, reka tuvuge kuri uyu munsi uvuze byinshi mu mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Mu ijoro ryo kuwa mbere tariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nibwo ingabo za leta zatsinzwe interahamwe impuzamugambi zatwaraga abatutsi bari mu mujyi wa Kigali, bakaba barabatwaye bababeshya ko bari kubahungisha inkotanyi ngo zishaka kubica zikabamaraho. Icyo gisirikare kikaba cyarimo gutsindwa na RPA, kigafata umwanzuro wo guhunga kinyuze mu Nzove bagana mu majyaruguru y'u Rwanda, ahari perefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Ibyo bikaba byarabaye ikimenyetso cy'uko leta yakoraga jenoside yari itsinzwe burundu, kubera ko kugumana Kigali byari binaniye, dore ko ariho hari icyicaro gikuru cy'ubutegetsi. Ubutegetsi bukaba bwari bubonye abayobozi bashya. Ibyo bikaba byaratumye urugamba rwo guhagarika jenoside rwaraganaga ku musozo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Tubaza umunsi ku wundi, iminsi 87 ingabo za leta y'icyo gihe FARD zihanganyemo n'inkotanyi. Ibitero by'inkotanyi kuri FARD byatangiye ku wa 6 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal yahanurwaga. Ingabo za leta icyo gihe zahise zikora zishyizeho umwete, zishyiraho amabariyeri mu mujyi wa Kigali no gutangira kujya mu ngo z'abanyepolitike batari bashyigikiye umugambi wa jenoside, batangira kubica. Abasirikare barindaga umukuru w'igihugu akaba ari bo batangiye kwica abo banyapolitike bari barangajwe imbere na Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha n'abandi benshi. Uretse gutangiza ibikorwa byo gutsemba abatutsi, igisirikare cya leta FARD cyagabye igitero gikomeye ku ngabo za RPA inkotanyi zari muri CND. Aha hakaba hari inteko nshingamategeko. Izo ngabo akaba ari zimwe wumvishe zari muri batayo 3 zamenyekanye nk'ingabo 600. Izi zikaba zari zaraje mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Izi zikaba zari ziherekeje abanyapolitike ba RPF inkotanyi bari baje gushyiraho guverinoma y'inzubacyuho yagombaga gutegeka u Rwanda mu gihe cy'umwaka nk'uko byari byaranzwe n'amasezerano ya Arusha. Iyo leta ikaba yari kuyoborwa na Habyarimana Juvenal, mu gihe Faustin Twagiramungu yagombaga kuba minisitiri w'intebe akungirizwa na Colonel Alexis Kanyarengwe wari chairman wa RPF inkotanyi. Iyo leta kandi yagombaga gufata n'abadepite bagombaga kuba baturuka mu mashyaka atandukanye yagize uruhare mu masezerano y'amahoro ya Arusha. Hagombaga kujyaho igisirikare kirimo abasirikare bavanze, aho 60% bagombaga kuba bari muri FARD naho 40% bagombaga kuba bava muri RPA. Bose hamwe bakaba bari kuba bari abasirikare 19,000. Bakaba baragombaga kuza i Kigali bagacumbikirwa muri hoteli Amajyambere, ubu akaba ari ku nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko. Bakaba bari bategereje kurahiza guverinoma nshya, ariko Habyarimana ndetse n'abo bari bafatanyaga mu butegetsi bwe bwa MRND na Power banze ko biba, maze babikereza ku bushake, ahubwo bitegurira jenoside. Bigeze mu kwezi kwa 4 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aba banyapolitike bari i Kigali bategereje ishyirwaho rya guverinoma batigeze baca iryera. Charles Kayonga n'abasirikari be akaba ari bo bari bafite inshingano zo kurinda abo banyapolitike. Ubwo indege ya perezida Habyarimana yaraswaga, ingabo za FARD zatangiye kurasa kuri izi ngabo 600 zari muri CND. Ibisasu biremereye byagobwa kuri iyo nyubako, maze biba ngombwa ko abo banyapolitike bahungishirizwa muri cave y'iyo nyubako. Maze abasirikare bambarira urugamba, ibisasu byabagwagaho bikaba byaraturukaga mu kigo cya gisirikare cya leta cyari gifite icyicaro muri ka Kigali na ka Kanombe na ka Kami
ndetse no muri jandarumori ya Kacyiru. Tutibagiwe n'ibyabaga muri Kanjepe yari ifite umugambi wo gusenya CND. Uretse ibyo bigo kandi, imbunda ziremereye zari zishinze ku musozi wa Jari, Rebero na Mo Kigali, izo nazo zikaba zarakoraga ubutitsa zirasa kuri CND. Ahangaha ingabo za RPF zikaba zari hagati y'ubupfumu n'ubupfumu kuko zari zigoswe n'umwanzi ibice byose, dore ko bari bameze nk'ururimi ruba hagati y'amenyo ariko atabasha kugira icyo arutwara. Mu ma saa 9 y'igicamunsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994, General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru wa RPF Inkotanyi yahaye amabwiriza Lieutenant Colonel Charles Kayonga wari uyoboye izo ngabo akaziyobora zikirwanaho. Mu kanya nk'ako guhumbya, Charles Kayonga yahise amabwiriza izo ngabo ze ko zigomba gusohoka zikirwanaho zigahangana n'igisirikare cya leta. Icyo gihe kompanyi ya Curi yasohokeye ku marembo areba kuri Convention Center maze zihasakiranira n'ingabo zarindaga Perezida Habyarimana. Urugamba rubera hubatse Convention Center kuri ubu, maze urugamba ruratangira. Ubwo ku rundi ruhande, kompanyi ya Eagle yasohokeye ku marembo areba kuri RDB, basohoka bagana mu bice bya Remera bahawe inshingano zo kurinda abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro. Aho hakaba hari icyicaro cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka Mentwari. Indi kampani yitwaga Simba n'ubukaka bwinshi nk'ubw'intare yasohokeye ku marembo agana kuri RDB ku muhanda ujya Nyarutarama na Kibagabaga. Ikaba yari ifite inshingano yo kujya kuzibira igisirikare cya leta cyari mu kigo cya Kami, ubwo cyashoboraga kugaba ibitero kuri CND nacyo. Indi kampani ya Eagle nayo yasohokeye muri CND ica kuri Curi yarimo irwana n'abajepe imanuka igana Kacyiru, ijya gutangira abajandarume bari mu kigo cyabo kugira ngo nabo bataza kuri CND. Buri kompanyi ikaba yarabaga igizwe n'abasirikari bagera ku 100, mu gihe habaga hari na kompanyi yunganira izindi ndetse n'iyari ifite inshingano ku birindiro bikuru by'ingabo 600 kuri CND. Abo bose bakaba baratangije ibikorwa byo kwirwanaho. Kompanyi ya Curi ifatanyije na Sergeant Major David Twabinuni warashishaga imbunda yari gisenge cya CND. Curi yabashije kwihagararaho imbere y'igisirikare cy'abajepe barindaga Perezida. Serivisi za David Twabinuni bwo kwirwanaho kw'ingabo 600 zabaye igitangaza kubera ko akoresheje iyo mbunda yabujije abasirikare kwinjira muri CND. Aba nka mugenzi wo mu gihugu cya Israel Dawidi wishe Goliyati amuteye ibuye rimwe kandi yari afite uducumu n'amacumu. Guhinjira byababereye inzozi batigeze bakabya, bibabera nka cya gihugu Mose yeretswe ariko atabasha kugikandagiramo. Eagle yagiye mu gice cya Remera yarahigaruriye maze ishyiraho bariyeri ku gisimenti ahazwi nko kwa Rando, maze babuza abasirikari ba FARC bari kuva muri ka Kanombe baza CND. Ikindi ni uko iyo kompanyi yatabaye abatutsi barenga 5,000 bari bahahungiye. Mu buryo butangaje, izi ngabo 600 zarimo zikora akazi gakomeye cyane. Umugaba mukuru w'ingabo wa RPF Inkotanyi Paul Kagame, aho yari ari ku Murindi, yemuye ibirindiro bye abijyana Imiyove, ahari hahurijwe batayo 3 zari zigiye koherezwa i Kigali. Izo ngizo tariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 zahawe amabwiriza azerekeza i Kigali. Ayo mabwiriza akaba yari ayo kujya gutabara ingabo 600 zari kuri CND no gutabara abatutsi barimo bicwa. Izo batayo zikaba zari batayo ya Alpha yari iyobowe na Sam Kaka, batayo ya Bravo yari iyobowe na Colonel Twahirwa Dodo, tutibagiwe na batayo 59 yari iyobowe na Richard Ngoga. Izo batayo zihuse cyane ko umuvuduko nk'uw'icyogajuru zagiye i Kigali. Imbere hari batayo ya Alpha, Bravo ikurikiraho, naho batayo 59 ijya inyuma yazo. Batayo ya Alpha ikaba yari ifite amabwiriza yo kugenda itarwana, ahubwo
yo yagombaga kugenda yihuse, mu gihe akazi ko kurwana kari kahawe batayo ya Bravo. Ku gicamunsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994, abasirikare bari bari muri batayo ya Alpha bari bageze Sendai, baje gutanga ubufasha ku ngabo 600. General Major Paul Kagame yahaye amabwiriza Colonel Sam Kaka inshingano zo kuyobora urugamba rwo mu mujyi wa Kigali. Uru rugamba rukaba ari rwo rwagenye icyo u Rwanda ruri cyo uyu munsi. Kwihuse, batayo ya Alpha yahise igana kuri Sendai, mu gihe batayo ya Bravo yahise yurira umusozi wa Jali. Cyari kihashinze ibirindiro, naho batayo ya 59 yavuyemo batayo ebyiri zahawe inshingano zo kurinda ibigega bya lisansi byo mu Gatsata. Ubwo inkotanyi zari zimaze kugera muri Kigali, ingabo za FARC zari zeranye ingabo 600, ibyazo byahise bisubirwamo. Akazi karatangira, maze urugamba ruranihira akaya ndirimbo. Byihuse, ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994, ingabo z'inkotanyi zarihuse zigana umusozi wa Rebero mu buryo bw'igitero gitunguranye cyane, zigaba igitero kuri uwo musozi, maze bigeze kwa 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 zirawigarurira wose. Rebero ikimara gufatwa, ingabo za leta zahise ziva mu kigo cya Kigali kubera ko bitari gukunda ko zihaguma, kuko inkotanyi zabashaga kuharasa neza kuko zari ku Rebero. Abajepe nabo byababanye ihurizo rikomeye nk'ayandi twigaga mu mibare, kubera ko inkotanyi mu mubare ufatika zahise zitangira guhangana nabo. Muri Kigali, ibitero bya RPF inkotanyi byarihuse cyane, zijya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali zihangana n'ingabo za leta, ari nako zitabara abatutsi bicwaga mu bice bitandukanye harimo Remera, Nyamirambo n'ahandi.